uko kelidi uke ni fe chepie pu ki shike Jehovah uke penyofe ke japo chela lievoviwe Jésus Christa uke la ke liozanu ke ni sedi niko pete ke lucia Jésus Kethezie ni Tsali ke hunu ke vor pete ke ni sedi niko zele yawe Je Kecha mu zekelie die no Vipralhou Kesiezie Krede Kehou Kesebu puti seledo Teriano Oke Lakiliu Jésus Christa Zasedi Kenisedi Jésus Uko Kethezie New Medjidi Kepenyofe Thezie Sato pour Zaputsa Sato pour Shododi Vorkili Pete Kelusiawe Jésus Uko Kehou Uko Kethezie Tsali Kehou Uko Somi Grupo Reverend Dr. Zelho Kehou Je Ngo NBCC General Secretary Tsukebao Siro Pukinomi Santi Mo Unyezemi Fupo Flora Mrs. Flora Po Rome Mife Po Unagame Pomia Doctor Po Kinomi Fupo Uko Kikrunu Ketomi Fupo Dimaporno Party Uko Chiki Kepezaba Uko Kikasaki Midi Ukori Uko Ni Sedi Chesavordi Uko Kepeko Kebala Uke Hosano Uke Penifazano Uke Nise Uko zekelie Pesisi Yawe Dr. Zelho Mo Niko Pejeva Pushatade Metsogonyo Musari Viwe Niko Peje Vorle Kelipie Jehovah ki sakhe Uke ni fe Prabhu tsapie Uke lakelie Jekriu ki sakhe Kethezie Khakasasedi Pomhozino Vorlike Uko kelidi Uke ni fe tsapie Uki sakhe Jehovah Uke penyofe ke japutsala Te rupe te komho Ke di ke jaozo Chiliko hetefe pengu Buo nanose Uko ke penyofe Jehovah Te rupe te komho Ke di ke jaozo Sala we unidi Buo tseyawe Uko ke penyofe Jehovah Ti mu ki zuri musunu lukitu peteri Chosha Kepenyofe Sakasa Pum Hatopete Pia Temitsasa Di Temibu Sakomho Niepu Tsali Kepenyofe Temi Ngupie Puni Mutemi Krie Sala Kepenyofe Poteja Kefi Pete Pie Uko Tsasawe Uko Butie Rigabala Ugo Butie Sorhogabala Ugo Butie Uva Getchukelho Mulega Bagola Ugo Butie Uki Kuzedi Unike Bagola Uki Utsu Bowser Gevi Gopie Ugo Zugasogola Ugo Bu Utoche Gekrigetsugo Sadi Unike Bagola Ugo Butie Kepenyofe Teja Vigatse Petekose Uke Chukelho Sadi Logeba Hagualad Ugo Jesse Unidi Kepenyofe Tejia Mowe Bozananu Unidi Jerry Tsali Kosedi Kepenyofe Jehovah Mhodzunu Voriawe Jesse Nyenidi Kethezie Tsali Kehou Hano Vorkeliko Kethezie ni organization
organizing committee zanu siro uko kelakili Jesu Christa zanuri hienidi nieko zeli yawe kepenyofabu putia hanu uko zebale sidi Kethezie Khakese Tsali hakonanu kepenyofabu zaye chale mu petebu tejangu kilie tichake uko kesedi kepenyofaki dia chapuki ni umeshimelo lidiwe heko niepu mo kepenyofa Jehova hekon doko haleko legese noe ki deri jamu ungo shiketse he leke zike zekelie Dzüziezou kepenyofa noe ki Jütakhrie richose ce quoi ja mo Vizovotuo tiko zoke batuizo no tiki kretemego mo Nhicuko Krotho ce quoi ki deri jivi mo ungo zoshi no ke tsano perako tsose disokobu robie ke tsake chu tsefe ke ba ki deri jivi zodimo no en hatshakori tsose Sukobu ki Jütakhrie mo tezakonori nhalyetse mo unidi udoriho ketyoki deri henume zodimo no atira koritsose disukobu timelyoginu pro uyonyo cheketyoko ki deri jivi zodimo kepenyofe no cheke jaunori kokoritsose disukobulhu utego Tsubaya Gazako ungo torso no en hanu tejo biepukori buki zeke chu tsufadi ki zitzi kogirimu tazako nori chufabaya Gazako ki deburi kepenyufa sukose jivizo dimu hetemie hemme hetiese suko gaza ki jivi puhulikanzete sukwe udietse deri mhatosoko utu utanunu kepenyofu Jehova ka jau japutsubaya kepenyofu noe mhato hako petepie temietsovate salahi korichis keni mu Kethezie mhodenu Tsali kotsodi hekonidi mhodenu voryawe kepenyofe heko roshu hakobu mhodzunu lieleke sotseleche heko mhako heko rakeliu heko kalakeliu Jesu Christa zanu chamo heko mejimelosu yawe amen Terietono sier zaputusa gitu lira Themezie Baptist Fellowship. Themezie Baptist Fellowship no kepelemie kiku hisoruki provor keze japutsabaya Khedi Kehou no tseperzo kemo kiku kiripingu ki provor kepekrobaya. Themezie Baptist Fellowship tichie mefebu pizzali de Nyepuja metzi Kethezie kereshono keperkolia. Siro zali muza metzi kise kecha Kehou balia. Chitie kresare mi hesoru vor fellowship no tezarulie. Muza metzi teheshe nyepu kereshono japutsalie baya. Uko se japutsase ketu Tsali liro. What a friend we have in Jesus.
should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can't we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Comfort with the love of care. Gracious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shelter. Thou wilt find a solace there. In his arms he'll take and shelter. Take it to the Lord in prayer. Last year, the libro Neivizonuo Mechülho. Neivizonuo Mechülho dice che che bagino Tsali sedeta. Poi dice Nhicuko Krotho Kids for Fame Season Dionuri Mieze Kephünie. Poi piano mo vocal read do Vipralhou. Sira Bachelor of Theology no graduate Chalie. Mo Master of Divinity read zekelie Vipralhou. Dice Nhicuko Krotho po debut music video release Chalie. Mo chiki po vocal tatie kepeta chba. Po buche could you be Messiah it's a Tsali se japu Dzüziezou. Could you be healer to a heart that's been wounded in a battle that's never seen? Could you be teacher to a mind of confusion? Tell me what does this all mean? Are you a deliverer of a feeling and present in chains? Can you set my spirit free? Yeah, just one more question. Allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Father
that's been abandoned by a world too busy to hear. Could you be friend to a healthy survivor? Can you take away my fears? Are you the most sharing this newfound conviction in time? Are you all that make you to be? Yeah, just one more question. Allow me this question. Would you be Messiah? Please be Messiah to me. I've been looking for someone like you. And I'm so tired, I'm tired. I've read every book and I've sung every song. My mind may be right, but my heart feels so wrong. Tell me, how much further can my life go along? Which way do the roads lead? Where do I belong? Are you forgiven of my most unknown secrets? Provider of all that I need. Could you be brother? The one who knows better. Would you now stand in the lead? When all this is over, all the thunder and lightning in the daylight, just what will I see? The answers to my question, to all of my questions. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Nhicuko Krotho nunu cornerstone ko bulaler stone pinu japu ti selalido. GTA khadu hako mie heteta tenye vordi tezarulie. Nipu jami tsi mie hepengu nunu hesuru ki vordi gerashonu kepekrodi nipu japu Chalie. Uko tiche liro tiche kere kenye mu kerese. Uko sedi japu chishiketuo keriki to tute hidia puo kuso mefeteta nunu sere kenye. Uko kepeta ko liro kepetava viki henyo Tsika. Kepetava Keneizenuo Pehuo mu kepetau Keneizenuo ruza.
Neilakuonuo Kire puo lesikino kepetha chiakache mifupuo puo Kehou konuri mu techa kekri keche konuri japu Kethezenuo japu che tuyakache mifupuo bubuchi shared for me alone hanunu japuti selalido. The Savior suffered, for this
But if I alone had stumbled, if I alone had strayed, if I alone had wandered from the straight and narrow way, if I alone were foolish, if I alone were frail, if I alone had faltered when the bar of hell is sealed, if I alone bore guilt for which my own could never atone, He would have come for me, Sr. Zaputsala Ketugo Lira, Dzüziezou Baptist Fellowship. Dzüziezou Baptist Fellowship, Nyipuja Metsi, Kethezie, Keresho Kehou Pebalia, Mo Miesera Khezhie Kepekolia. Tsali Metsi Kise Kecha Kehou. Baya, Siro Thekha Metsi Tsali Keryopie, Kresara Kehu Pebaya, Dzüziezou Baptist Fellowship Puti Hono, Bederets Metsum Hato, Rezati Hakim Higo Tsudi Kepekwalia, Siro Kikru Kemerem Hato Tsuzazo. Ugo Se Japu Tsuzukitu Liro, Nipu Jesu Christa Kiyedi.
Zie putipie Khikha-Rüleizou Baptist Fellowship ko tsalasaya. Khikha-Rüleizou Baptist Fellowship tiche nyekinyedi penguki sedelie. Khikha-Rüleizou Baptist Fellowship no liro Kephrünie penguki keze kepekro baya. Nyepuja metsi mie mefenunu hidie doki vor kepekrolie baya. Uko se japu tsusekitio liro Tsali Jehovah iketsu tsaliu se japu tsusetio.
Neilazonuo Khezhie Tsali no Boja Kevimi Fupo, Puo Ame Hersu Quernu Zepper Fupo, Puo Leshikinu Kepetha Chaya, Bubuji Shirdi, Jikhyori Mehoro, Iketsununu, Japu Di Selalido. Chalie, Mapeteko Tsukeshe, Gediu, Arofer, Nipu Chalie, Kruoliezou Baptist Fellowship, Tiche Nipo, Kretefedi, Hetefesuru, Ki Sedelie, Uko
Nipu Jametzi Khise Nhicuko Krotho Nipu Rashulia Mu Khezhie Pichiko Nipu Garashuti Su Celia Uko Jaz Liro Kehou Kehulia Uko Kikru Ki Sera Pengu Ba Mu Uko Buche Nipu Tsali Kethezenuo Nipu Japu Ti Sela Ledio. Zie Houca-Gasie Baptist Fellowship ko busier sa puti sila lido. Jepie zasuru tiche nyeki di kere tenye che Houca-Gasie Baptist
fellowship zekelie. Houca-Gasie Krotho no Kehou tsper Nhicuko sere Khezhie kepekro baya. Nyepu jamezi mie meve kipu vor kepekrolia. Zero Protihono home visitation idi Kikru kemerem hato chedi nyepu japu tsebaya. Uko Tsali cheseketu liro Mpesie Nkekhrie Kecha pesogi no kevor teja itsu se japu tseseduo. Pesien ke kriekeja pesoki ke vorteja pesieteja petela non tio capresia Neikuolie Khezhie pro classical mu contemporary music nu Road School London nu
vì chỉ cái chợ japu là sự phát xe ngu cái liêm bùa color keys nu Tsali cái chợ per bùa Jiki Mountain Music Academy Dimapur nu cái patha chia bùa chia lia me revisite cái chợ nu nipu japu Tsali dio Geri zu kapje gezela arin kreliene duru ndiele besumodi ki jenu gelhuki nu negose apiece Methaneilie Jütakhrie solo nagamiko new puo tiche hesura kenye te puo Tsali kripudi hetetha tenye zolie mu mie zokese Tsali
Krikini di Hepengu Tsali Chekashe Mipuo. Puo Tsali Pete Donuri Nagaland City Kuribole Tsali Hou Zokashe Tiunu Nagamiko Krata Kedadi Refer Bie Bakache Tipunu Puo Zoshe Puo Tsali Hou Zokeba Tiunu Puo Ju Doyan Ronu Jakere Sebadi Tsali Hou Zoshe Puo Jie Tsali Chisheketuo Nulioper Mu Bajafepo Sedi Japu Chishedo. Tije hidie Vizovotuo Nhicuko Krotho Khedi Abu Tsali Hauzole Deri Tije hidia Kimotuadi Kekelie Motuadi Dzüziezou Krotho Ulidi Sudio Kezala Kethezie Kephünie Neilazonuo Kire Uzorli Jütakhrie Puri Tebu Yakemo Opudato Perokori Nhicuko Krotho Tsali Vizovotuo Themezie Krotho Vizovotuo Nulio Prabhu Kebadonu zekelie zikozori Uzovipie Mechülho Vizovotuo Niepete Dzüziezou Krotho Houca-Gasie Ni pretato Gertuko Kethezie Vizovotuo Neivizonuo Mechülho Apetenu Revozel Nipopuri Ponu Genudi Vipralhou Nulio Prabhu Kebadonu zekelie zikozori Uzovipie Mechülho
Vizovotuo uzovi bien ne krumedi Vizovotuo Baza febosa kusinde uko japu ko petela kese shethali jeta pressure to me mu ba hushiri uko Kephünie Methaneilie Jütakhrie kepenyo firm hapro ke vpa putz ke se ko sevorde japu tsakasela mu pubu hapro ke vi ko sedi u nagamie donu Tsali chatie poja ke vimie cheba ke chela pete balalrevi kepenyo fe japie nyetz ke se hapro ke Tsali ke zivi ko sevorde nipu japu tsake se pete peje muller nyebanabadi japu tsake se pete peje zikokinu nipu japie uk ziketuo mer yawe je hakinu macha kropo sedi ke pesi sedo sodu kerosho ki hutiunu Dr. Rukovilie such nipu die se ke sasato mu ki hutiunu nipu he ri baketu sedi ke pesisha seshe teheshe ke baseki ke hudo mu honori Dr. Rukovilie such bu nipu die se ke sasa seshe fellowship ke krigechko zanyo krotho Kehou mutadi pete ke zevor hakinu ke huda ke tu sedi ke pesi seya Kehou ke khashe metseula ke zekelie ke sebiba shiketsela mi petebu badi ke pekrosachi ke suri sedi ke pesi la seya je uko hakingu ke ti bali tu mu jeze Chalie tseseka takoliro Sr.CE ko
Kephünie Khedi Dzüziezou Houca-Gasie Petela zekelie Kesiezie Shiketsela Mipuri Ladamodi Honori Kephünie Sedi Kephünie Seya Ma Kinguli Taliro Enoli Kethosenuo Kire Associate Pastor Busedi Kethezie Mu Thekha Kecha Tsali Uko Dzüziezou Tsali Kehou Hau zekelie Chedo Teteru zapuzaye pe tefele kesho. Krotho heko kepenyofa heko nyepu Jehovah. Zekelie no Khezhie kezo murhusa kezo nozo Kethezie heko mhodjanu vordi heko rashokopie Khezhie mu injapu tsasaje. Anyepu Jehovah heko thiese vordi mpinu shakesa hakoha. Kidzunu kini kidzunu vienya vera kropozoe. Deri hako mhodjanu lileke shatsale ketue. Heko tenu melu sapiens di. Tenu te torchadi kapien chekesiginu no hako sedi nzaye cheleke vizo. Anyepu Jehovah heko chedori nyonyoko. Khezhie sana no se uke penyo fe Kethezie. Vordi makia krasevor nreshosa. Dzüziezou bavadahnu nyonyoko. Ma prokevi pe ten kinu vorya Kethezie. Fe kezi vitsoko ma protejako sevordi mhodjanu ke lisate. Nyepu non to heko reshoko leleje. Anyepu Jehovah tiedza ke diuso. Ndieze samodi nreshodo di madoke lua. Kitzakiri ke viko sevo keta no sukosa lieke chumuna ndieze samo kedala no nkitu ke dibye chebe chawa mo nipu ndiliu Samuel ginupu kesa dieze rashoki viko jiu ndierana ke lie madoke liu kiri viko dipu kesa nipu hekon diesu surir krathawe jiu siro nipu Jehovah Themezie Krotho kisakini sekira kake krasevor ntsukesoko donunu no thenu samifu da prayo pope tepie mhabunu sekesefu se khape krat thotsasada dipusaketsa ke krilamuna thenu hafaha thenu the thotsadi poke bape te ponupe tesedi pie mhojanu sekesala Nyepu Jehovah heko thienki heko mejemelo yawe heko khagesa hakoha thenu melu samoliro kini hakoha mhodjanu po market kini kropozo thenu melu samoliro heko keli ke setsakocha thezake ke ba fe ke mheka kropozo Nyepu heko khruhisadi heko bo heko melu sapiens sedinu heko nyepu the heko ke cherasho hako hape tebu mhodjanu lele ke sajapu kropotsese Anyepu heko bunu the Kethezie no makhaswadi mhanyam hara sakiraka dhachal hale hako ha sever mhodjanu sasa heko fe ke ziviko sesherdi mhodjanu ke liswadi heko melu sedila heko kitikinu voda hije derini pu heko bu thenu pe te sapiens sedi heko japu hako habu mhodjanu lile ke sajapu ko potsaje nyepu vie kwa nshemejia nkoko mferanaya vie ko mferan di luya nshejime ko nchau nutu di njose to ya sakem hedi nyepu the heko Rashosefo mhodjanu ke sahoha Nyepu heko
vieta ke tse japuche di ke ngu the ja ko ha sefor di ngu ke mo thenu japuche di piam ho janu sesade he ko bo he ko khapian chsawata di thieni pu he ko khagese japu ha ko piam ho janu sesade sodula pra ki juze di nipu nrakramodi lhudo to keta ke lhupur chata mulike to la no he ko ngume jedi he ko khrisedi he ko thenu pian chke sake medi he ko bu nipu nke di chke for ke cho he ko ke lu ha ha pie nra sho japu ke lupo no lu ndie zeke cha nkra ke pri nke khre japu ke cha ke lupo ludi he ko thenu no nra sho mo nthe jedi ludu ya ke cha japu se di ki jo no nke so ke jio pie pe si pe ngusli ke vi ke lu japu the jasi ke cha pie he ko me popo ke cha cheke sa se che ani po he ko re sho ko pette bu pette ginu zapu za ye the che the ru fa sa ke le che Nipu Jehovah he ko chezan zanu vor ke krotho le di pori ke kri ke tsunu inja putse sate japie ume senu uni shedi inja putse ka se pette ko tsasa le u banu badi nrosho le ke ranna ke le ko pette pori u ke lu khapian che ke sasa ke le tsaje ani po he ko haidi ke kho ke tela ke pranu ntheja ke vi no pe he ko ke tsa ke kri ko ri ke zedi ke za tsamu Vizovotuo no japiem ha pro ke visu ko mhogiri sidi he ko bo nke krethe ja ko ha ke za tsamu kredi honyo ho kre sadi ke kre ke lunu lupe visa sa ko se le ke vi japi he ko ntheja ke za tsamu kre la vo ke to pette ko mogi seche he ko ma tho che ke le pette la Kethezie pian di Jesu Krista he ko pette ko ha ke liuzanu nipu Jehovah ke ma ko chamu he ko meje melos de we amen. Tsali de chiri Kethezie la rosho sekorsa mo logo tsonyo helasa livimbe izala kachakara hudoro theory musoduri Kethezie la kasaka nago kapie ugo tsonyo no nipu Jehovah ketsono kasalivize besisa ya chezari kasasade mo soduri ke hugazaki makengu getso offering basket no sozogoro Keresho Kehou no Keneizenuo Vizovotuo. Deri nie Kethezie la kakris na gazogo pie tsonyo no surprise odosla how be metso besisa ya.